Ja tosiaan liput nostetaan tonne taakse, the flags. They will be taken up there that you can. Ja otetaanko vaikka seisaltaan porilaisten marssien joukkueet vastaan? Most heartily welcome. Kaikki eukot, eli All the wives are being measured here. We're checking whether more weight is needed. It can be added by putting a few small packs in a backpack. What is the minimum weight, and what happens if they are under that? There must be at least 49 kilos, and so far, right now, one has had to be given some extra weight. Well, actually, we got married 3 days ago, so it seemed like the ideal place to celebrate it. Yeah. Yeah, we practice a lot. We practice really hard, so we will see. Kun mennään tehdään historiaa täällä, Kyllä näin niin kaikki seisaalleen ja kunnon aplodit, kun David Simona, Joseph Eugelin. Esteelle, eli ensimmäinen kuiva este numero 1 Siniylönen ja Jasmin Koivula johtaa kisaa, mutta aivan kinterre. Oh, look at that! Wow! Hei, 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 Akira, Akira! Ihan 135 kiloa kyydys, let's go! 135 kiloa kyydys! Let's go! Come on! I'll just check. Everything is okay here with you two? Yes, sorry, I was happy that we are going to be first, and I did like, woo! And then we go. Yes! Are you okay? Well done, Popsi! Get the Lithuanians! Ja tuossa kohdassa heillä oli voitosiirto 3-kertaiset maailmanmestarit. 54 sekuntia kulunut. Tiukkaa on, vielä on aikaa. Se tyyli, se säntää todellinen tavalla. Sitä todella pyydetään. Ja se kun tulee taisto, pitääkö tossu, pitää tossu. Kyllä sitten! 1-4-20 ja siinä tulee! Katja Kovanen in the lead ennen kuin viimeinen pari on vuorossa. Sen jälkeen on tämä huikeeta. I have a lot of problem with winter time when they operated my back. So there is almost 3 months that I can do nothing and continue to do this 5K in. How old are you, Taisto? How old are you? 61. I think that I'm oldest guy here. Very satisfied, yes. Here. John Elwood definitely together with Jason. Erittäin paljon TV-ryhmiä on ollut tänään